Etuutane Gilnoro Olakeshani pale gavana te kaunti Narok Torkio Manili Azimio la Umoja Moita lelo lekenda horekio wa kampuni nabo enkulupuoni oyekai nalus enkalusu nabo temurua Lemek natii emurua bunge oloontoluo le Narok. Ore ina ampuni nitekini ajana orbungei le murua bunge Kapseret yioloti enaa Oscar Sudi nekilikuana loopeny ina murua peipang'u Gilnoro ina baye peemeya ake enkulupuoni enye elimu naa ajo kidimai naa kegira aatem ninche peetumia awaita ina kulupuoni torregie lemetii esipata. Itejo naa sii olekenda nchere kenare naa kitashe ilarikok tenebo oltung'anak lenye tormanie lenkipai toloontoluo le kaunti Narok egira Gilnoro emirata enkulupuoni tenebo naa sininye orregie ogirai ayie enkulupuoni torregie laijo ilo lemetii esipata. Lomon kulo oibalunye olekenda elimu ajo ore enkulupuoni naboisho naa kenarikino ake nerrip erikore e kaunti tenebo naa sininye serikali kitok olosho le Kenya. Nawaki ekai enkalusu kai 75 ormaasai aisha enkampuni najo OS Traders Limited naning'ejie oltung'ani oji Sudi. Nore entoki naing'asiyie nanu ning'asiyie dunia muj naa kaji dii enotieki ekai enkalusu 75 tenkop ormaasai naata lopeny naishori enkampuni 25 olapa le kwanza lele ari. Kaji dii eing'ua enakop nabanji nanoto oltung'ani lemeeta nabaikinore. Kake najoki irmaasai lemekieki tenebau ntae naa entomita ake enkop inyi. Entomita enkop inyi amu nijia dii itaasaki yiok tewueji nejo donyorasha nitokini edung'i nkwapi ang' neitaini ntaitoli kake kitii kotini ajo meeta enaikoni tenenkop ang'. Nikitomito tooremeta nikitomito tepooki toki kake ake ntae emincho enkulupuok inyi ikunari nejia. Amu ore ena naa ntae etemita. Etoponayie naa sii olekenda kulo omon elimu ajo kenare naa kitashe erikore tesipata tenkaraki eripoto enkulupuoni ormaasai ekilikuana erikore kaunti Narok tenebo naa sininye erikore pookin olosho le maa peitashe egira amito neng'oro enkulupuoni olosho le maa. Lomon kulo oibalunye tenkaraki erikore natejo keyieu naa kepuo amit enkulupuoni ormaasai. Amu eiteruaki aoru ntae erikore neitokini taata ajo ore kulo tung'anak eoruni mpaka nkulupuok. Kake najoki ntae ntasho emincho enkop inyi elo. Nayieu najoki ilarikok lormaasai nootii taata erikore otipika ormaasai ashu olotijing'a tenkoitoi naba enaa enatijing'a enyoita ntang'or olosho lormaasai. Enyoita entomit inkulupuok ormaasai mitoki irmaasai aishira naake. Amu ore enapoolong' eji mawaita matemiraki irkiyai Lemek enkop enormaasai apa naishooki oltung'ani ainyala naitasho nakitomito nitu itoki. Lomon oibalunye Olakeshani apa le gavana te kaunti Narok yioloti enaa Moita lelo lekenda egira ajo ore norregie ogira ajo mawaiyie ina kulupuoni Lemek norregie lemetii esipata katukul nekilikuana erikore kaunti Narok peipang'u ajing' esipil egira amit ina kulupuoni elimu ajo keeta irmaasai esipata peemit enkulupuoni enye.